عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Miyaka puon ki Abu Hurairah miyaswatun swalla amata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan asata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na terus samapia udi na gegenek gusata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na pia inian sosiringanian gusata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na pia inian sumabubuluson. Miyaka puon ki Abu Hurairah miyaswatun swalla amata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan asata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na terus samapia udi na gegenek gusata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na pia inian sosiringanian gusata wa paparatiaya anian swalla agusu alungan maure na pia inian sumabubuluson.